Pozdrav svima. U današnjem klipu ću vam predstaviti jedan od mojih noževa. Opet se radi o Mora nožu, tačnije Mora Pro S. Ovako. Sad ću vam uporediti, ovako imam pored sebe u Moru Robust. Nju ste mogli vidjeti u ranijim klipovima. Sličnost, tačnije, skoro su iste. Ali ovako, pošto se radi o ovom nožu, sad ću vam prikazati. Znači, plastična futrola, specifična za Mora noževe. Dosta ima sličnosti sa nožem Mora Robust. S tim, što je ovo neređajući čelik, znači za sve ljubitelje čelika koji neće da ređaju. Pošto postoje i takvi ljudi koji, recimo, vole takve noževe, takva sečiva. Ona je u leđima 2,2 mm. Evo jedno poređenje sa Mora Robustom. Znači, na prvi pogled rekli bi da su noževi isti, s tim što kad pogledate debljinu noža u leđima, vidite da je Mora Robust deblji nož. Znači, širi u leđima 3,2, a ovdje je 2,2 mm. Perfektni noževi. Evo sad ću vam pokazati, ostao sam dužan iz prošlog klipa, ovaj dodatak ovdje. Evo pogledajte. Znači, ubacite ovako, sad ćemo samo skinem ovo. To bi bilo to. Znači, ono što sam rekao, nož ide na nož. Znači, ovaj dodatak možete staviti na opasač ili kaiš. To bi tako trebalo da izgleda. Kada se skida, okrenete ovu stranu i samo ga bukvalno ovako sam trenutno. Znači, povučete ovaj deo ovdje i samo svučete. To bi bilo to što se tiče More Pro S noža. Pozdrav svima!